popriličan sirop, komad mesa, baš nije za svakoga, ne. Jedan na kraju se ispostavlja da to ogromna količina ljudi na svijetu obožava, međutim to nije za svakoga. A ovo što se tiče same razine pečenosti i načina pripreme, sad tu dolazimo do dvije grane. Znači jedna grana koja je, ajmo reći, totalno opuštena što se tiče sigurnosti toga. Da li je to sigurno konzumirati? To je naravno, tu je sad jedan velik problem, pogotovo restoranima, ugostiteljima i sličnima. Šta ako se neko otruje od moje hrane, ne, od mog stejka koji nije došao na temperaturu da se te bakterije unutra ubiju. To je gadan problem, ne. Ono što ja još nisam imao takvo iskustvo i nisam od nikoga čuo da su takve stvari baš totalno potvrđene da se može bez ikakvog problema reći koja je temperatura za koji steak savršena i kad smo 100% sigurni. Postoje temperature neke nakon kojih smo